mun sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong te in lo dam tlang hlomem le voin hi November ni som ninga ni ania dama in theu kan be se international news le politics US midterm election kalzel kan hriat thei chin kan soyanga Russia le Ukraine in karte pusi jin pinga tong kam te po kan soite langa tlailama Myanmar news ti chhuah kan tum le bok don nia US midterm election results chu puan mek ni in exit poll te soilok angin Republican lam chu anchak viau rilova Biden admin po achet chhelu tuklo midterm election a sarkar ding lai chet that ber tum ani mai ome House of Representatives hi Republican lamin an la don ne na lang deuta a results kim chang hi hriat lani chia lo ma se majority din mun lua turin Republican Party hian seat zali le somthum le panga atangin seat zani le som pariat ayatam an la ngei don ne na lang tukin zing lamdar riat thlenga results kan muangin Grand Old Party Republican hian US House of Representatives seat zani le pasari an la to a Democrats lam hian zale somriat le pali an la ve to bok Senate seat hi za a oma majority ni turin seat somnga le pakhat angaya tukina result projection a Republican lamin seat somli le pariat la in Democrats lamin seat somli le paruk an la to boka Senate hi chuan anin khing tok vet hle House of Representatives hi chu Republican Party ta tur ti achiang deuh to maya Senatero chanchin kan buat sai lai hian thu chiang ala om theri chia lo engpo ni se Republican Party hi beisei angin anche thaviu lova Biden admin po ache cheviu lo hei hi US mi pui mu da na ni chuwangin US presidential election 2024 lo om tur po hi boru ka tang viu don tina ni a chan chu tun din muna hian an la in ne tok em maya chak jok tur hriat ala har review mai tin Donald Trump an adu sak Republican Party candidate tling zo talo an om nual maya chu mai ba ka Republican Party mi le sa tam takin Elon Musk po tiamin US President tura andu Republican Ron DeSantis chu Florida Governor tan ne takathan tin le anita a Republican Party chunga Donald Trump king thei tura rin kai ber ani midterm election results kim chang kan hriat huna chip chiar zo ka soi kan tum le don nia in dauna bei turin in ring ula ne na chang turin in buat sai ro China President Xi Jinping chuan a Sipai te chu ral do tura in ring hle turin a hriattir taruk maya turam nge beyatum ti chiang taka hriat ni lo ma se Taiwan hirin kai berte zingami ani tlat maya kum sang ni le som ni le pasari ma ngeya arun mai hi arin om ta tual tulani Xi Jinping chuan China ram op chhun som turin atam thumna amang tan le tameka hemi chung hian China National Security ven him tlatatum don ni na soya a soidanin China ram himna ti der thonin a ommeka China People's Liberation Army PLA te chu indona machona ne na chang ngei turin an theina zong som khoma in buat sai turin acha mol mayani kum somruk le pakomi Jinping hi Communist Party of China CPC General Secretary ania China military chunga thune na sang ber nei tu Central Military Commission CMC how tu ber ani bok ti hian Xi Jinping chuan China rama thune na sang pathum achel meka a thune na khingam tur tu man om lovani China Communist Party din tu Mao Zedong khan Trump ni rawarel thei khania Trump ni nuwa President din mun lahum thei ta zel chu pusin pinga chia helani nimin pia November ni riat khan
President Xi Jinping chuan Central Military Commission CMC mun puitlo in inspection ane. Communist Party of China nuaya Central Committee in ma alak dan tura CMC hian thuron apethina indo turin kanin pei a to anti chuan Central Committee hian indo puang theidon tinani. China hi khovel rambung zinga sipai nga berni in sipai makta duai ni aneya a sipai te hi China ram veng him tura engkim machon tura inring thap turin a hriattir tahlomani. Jinping chuan kumsang ni le som ni le pasaria khian China PLA hi khovela sipai thaber ni turin a beiseya US Army khu matum na samai he thil ti lo thling tur hian kan theina zong kan mangdon ani ati. President Xi Jinping thusoi hi kan revek lova China Air Force Retired General Xu Liang Central Military Commission Vice Chairman Hlui Nibok chuan ti hian a comment na China PLA te hi ralmuang takan omna tang hian indo tura anin buat sai angai veta ni hi ati. China hian vaupu nga tina ringot nge Taiwan run tura an hun bichiar ala thleng lo zok tu man rehek lo ti hian akhat to ka anin thau sak thu hi kan soi zelanga kumsang ni le som ni le pasari ma nge ya Taiwan an ru nero arin omta viau mai. Kherson atangin Russian force an chuak don ta November ni kuwa nimin khan Russia chuan a sipai te chu Kherson khopuya tanga chuak turin a hriattir vele ta. Russian Defense Minister Sergei Shoigu chuan Ukraine rama Russian Commander Sergei Surovikin chu bia in sipai te la chuak tan to ro tin thuape. Kherson atanga in nu do mai hi Russian Commander Sergei Surovikin rot na angati aniya. Ukraine chaklam Dnipro vaw kama Russian ten Ukrainian force te dan antum meka chuti layan Kherson lama natakanor anniboka pakhat zok hi an kalsan mayangai ta ni in Sergei Surovikin chuan Defense Minister a hriattir ani. Ukraine Special Military Operation a khopuyan lak masak ber chu Kherson khopui hini a Ukraine chuan a la let le theidon ta ni in alanga hunrei tak chung chu Kherson khopui pan na kong poi mo khuate Ukraine sipai te nan lo thunon to a abikin Black Sea bul naya khuate an la vek to khania Kremlin miruat Kherson op tu chuan Kherson mi puite chu Moscow lama athiar chuak deuh vek to ni in a soi. Ukrainian Presidential Advisor Mikhailo Podolyak chuan Kherson a hian Russia sipai then khat an la om thua soya indo na om lova Kherson khopui Russian force tenan kalsan mai arin lo thu Twitter Asia ka Ukraine hian terrorist te hi intelligence data kan mu atangin kan bei thina TV atanga puan chuat te hi kan zom ngai lem lo atibok. Kremlin thlop tu Kherson a om te point Defense Minister thupek hi adikem ti finfia antum ve mek. Russia Sarkar Media Russia Today how to Margarita Simonian chuan ti hian a soya Dnipro luikam thanglam omten andin munan hum theinan le Crimea lu ka hon ani theinan Kherson khopui chhuahsan hi apoi mo ta viau mayani ati. Chechen how to Ramzan Kadyrov point he thutluk na hi harsa hle ma se thutluk na dik takani ati ve bok. Vladimir Putin a thian Yevgeny Prigozhin Russian military strategy soisel fo tu chuan tuntuma Defense Ministry thutluk na po hi alom lo hle. Kherson khopui hi Ukraine kuta adut le theidon ta chunia hei hi Ukraine tan chuan Azov Sea an paltlang le theidon tina ni tlak maya alom om le zual hle don ani. Kherson region chunga hian Russia le Crimea in kalpo na le a om ve le poka hele din mun po hi ader thong le ta view mayani.
Moscow meruat Kherson region deputy head Kirill Stremosov chu car accident a athita hlo maya hei wang hian Kherson lam administration hi Russian ten an thunun thei to lo pha ni in a lang ve bawk Ukraine in dona chuan thlako hmel a hmuta a West ram te po an ngoi hlei thei bik lo nimin November ni kwa khan European Commission chuan euro billion som pariat zet kum sang ni le som ni le pathumatan loan angin Ukraine pe katum thua soi Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan hetan puina hi Ukraine mi pui torna an tor puizia alan chian na ni ati US midterm election results kim chang ala hriat thei ri lo dewa chuti chung chuan Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Moscow le Washington in lai chin na hi a chiat dan pa ngaya ala chiat reng tur thu a soi vele kherbok oleti khan kanan du tok photanga nakina kim chang le zualati kan tumanga INP Mizo channel la subscribe lo te khan khongayen lo subscribe zel ula in lo thir zel don nia thoron thamin pek thina wangin kan lom hlebok ti kha kanan soi du a ngai thatu zong zong te in chunga kan lome